Kardom, nili karbi abirta thanbang thari chesong theron, aprang si birta tepi arjik tha. Hempreg alam kachuparayang bong pening samjin pen Carbing Long Term Council session kapajud. Kudam ME School Headmaster Horodar Kalita Katangna. Hongkram tini alia dunke do profulai inghi ahem michodet. Non-bertang tonpen arjik tha. Carbing Long Term Council session whole along Therekre Troxiarni pen pangching pon 227 ang ding Carbing Long Term Council Therekre near Cap Arni Hempreg alam right kiding pen si pajut pono Carbing Long Term Council amai pia long Hempreg alam ta chiparai pon. Carbing Long Autonomous Council a Chairman Vidya Singh Tokbi chipahempu pen ke padopon Parohini Raing Koira Troxi ang deng Carbing Long Autonomous Council session along Session ke padusi Arni Surihini Rakre Troxi Lapen Surihini Rakre Nerkep Dihin Aningka Napan Kuti Parohini Rapokep Rapli Sose Atangka Cheparaipon Akimi Adihin a budget along MSC Local Area Development Fund Lak Kepen Lak Krepo Karbiriso Nimso Arongaje KYF Apan Lak Pokep Atangka Pekampon 2 Inglong Ake Kajarli Ariso Nimso Marapan Ta Lak Pokep Panong pon 2 Dihi na session ke pajud apijong session along Bharat Rachari Aron Alo along kedo 244 article ateng Karbi Anglong lapen di Mahasau district hini Pangrompen Autonomous State aputhak isi lamrai dengpon si non la 50 crores ang mamanse ko 2 crores pe patron na si non mati 5 crores menang di kotek dan si cekok lo lapen ke laket dendal kolelo lapen gap dat kam claim ye punta ladak si ini Meghalaya state apno da permission nangi ku la permission si claim na contractor Diufing Maslai Jiwan Pathak Robinson Crow Ashok Teron Horen Singh Bay Jiwan Chandra Pathak Atum Autonomous State aputhak kachingwai along amo Endun Rinti Ladak Chithandam tu seta Henone Carbing Long Autonomous Council session along Hempreg upon 1982 aningkan 2002 aningkan 184 ang deng Carbing Long Autonomous Council session along Lam Riding Edlo Nona pong a session pen ke Hempreg upon Lam Rai ke deng patay ke thompo Japrajan Kudam ME School alam kipen Therekrener Keparni BMC atum kahom ridam ME School Headmaster Horodar Kalita Pan Terek Veknang Jipusi Rada Kimang Japra langso aradatum Kudam ME School a Headmaster Kachumata Katang Nak Ajok Usumarapan Lokapa Charlie Dunji apan siksak daklo Pinpur May non-head jong Moses Teron Pu also transfer certificate Japonsi admission ke NG apan damlo Bonsra May admission deng dedetlo Lancho takalisi also apan unan ing check dunlo Bangso api also abang hem chebangsi SRP apan angton alam chithanlo Laso ajok SRP abang kopia thesi admission ke longle detma pura karjudam ji apan schoolan paledamlo sitame Kalita abang kichumata abang so SRP apan ta unan ing check dunlo lapen junodak alam penta SRP apan ing check dunlo laso ajok SRP abang chitherak chijin so pen nang chiru pen chewang juilo lahaya lam japra langso arad atum pen arjulong si Kudam ME School a Headmaster apan Prabjin pen Terek nangji pusi japra langso arad atum kemang pon padulo West Carbing Long District Hongkram along There Nipai Kretrok Siarni Ajo Jirlo Portomon Kete Apijong Edonehem Mechodet Pusi Baithalang Sopen Kat News Channel Perangke Jasoning Hipen Birtanang Pale Baithalangso Police Station angkang There Nipai Kretrok Siarni Ajo Jirlo Portomon Kete Apijong Hongkram Tini Ali Adung Kedo Prafula Inghi Ahem Ahir Tanjot Pen Mechodet Sitame Ahem along kedo abang po tumdo anta bang swalam kipen arenga ku keso pon abang avelang pusi birta longpon mi kichudet ahem WKADC BJP mepu arun terang lapen BJP aswang along
klembang hubang phi atum adimak klong along paledam pusi birta longpon. Bokolia United Karbi Club Hemalong 11 nong Langper Constituency BJP Mohila Morcha tumpen Patir PC Kevangji Karbing Longtan Mas Council election of Parman Mai Kepedupon. Kevangji Karbi Anglong Autonomous Council election of Parman Bharatiya Janata Party Mohila Morcha tumpen Patir Pipon si Bokolia United Karbi Club along May Kepadupon. Labangso amay along Alohi Sarpo Aman pen MLA Sumronghang Manpeng Alohi Aman pen Ram Singh Timung aka DC BJP Dun Meipu Don Singh Teron Chunbang Dipti Gogoi Langso Mepi Block President Khoyo Singh Teron Bokolia Town Mondol Meipu Ashish Das pen Chenglok Ongdung BJP Klembang Pubang Piatum Chitong Dun Si Mesen pen Bangso Amay Pachunpon Pusik Birdalong. Nong 9 Amreng Mondol Youth Congress Committee atumpen Tereni Pai Kretok Siarni Angton Bangpu Bang Piatum Arpupen Chiupon Lupusi Arpuka Chiupon Mondol Youth Congress I Maipu Samsoning Tipen Birta Pachetak Pon. West Karbi Anglong Havar Jerukindeng along kedo 9 number Amreng Mondol Youth Congress Committee atumpen Tereni Pai Kretok Siarni Mondol Youth Congress I pen Chotkali Primary Arpupen ta Chiupon Lab Lupusi Alang Litumpen Birta Pachinipon. Alang litum arpu kaceo iya teke non kedobo Mondol Youth Congress ayat tumapan. Tangnat kepacini avipin pen joy pen akimi Mondol Youth Congress ay keseng. Amreng Congress Mondol mai pubang hi dokok komat aphan lo ratatum ahok kehok po. Labangso agachok che alam the Youth Congress atum parpu pe lapen parpun e. Lapen anparta Amreng Constituency Congress Asong Japo, Kachikrong atumpen Mondol Youth Congress atumapan kaiketa lang rob lang plot. Ke cecak on e lasi. Lason Tom alam tepen ajoksi Congress ai cheonang koklo. Lapen Congress a party along amatsi dodun tek thelo pusi alang litumpen birta bachitakpon. Pinia Birta Bangkilapon si Kang Toniglo, like Bom Takad News Channel, Dumit Hagme Kurang Tu.